nyelam. Kita boleh ya. Tahu kami ngintay lawan ng start kami kulo gitu kedua itu yan ulo lagi mulai kilay baru start dari tahu lagi kin naik seteko anak agayang masih ada bolak namat ke ngam ah main nak sai ngok Hei, ini baru mata pancing. Yes. Tengok lah pesan ni. Hah? Besar. Nih ha. Kecil. Anak gang. Perdana nih. Sunyi do itu kurang tarikan tu itu. Kurang manung yang sare tau. Ada umen. Lagi yang bedau gitu. Mah lagi nyagam ngujuang lagi. Boleh bawang. Nak bawang bunik ke makan gintai. Tengok dulu lihat. Anak bau. Ya. Ha, hei. Ni dah. Oh ya, una kala. Ujeng ya, ujeng cuma matanya. Genggamat kemarin sudah bola ke. Oh, ya. Pernah ke baru. Oh, gini. Oke, tahu pengawak kami tolas ya. Abah kena boleh ngintai nyagam tahu mampung juang ya sikotnya nyagam ah Baru permulaan boleh nyagam jauh ada nyagam ya asing nyelam. Kita boleh ya. Kedua kau boleh nyagam. Kayaknya nama ngintay na boleh ya. Tahu tu kes agam kami. Ya dah. Spiat je lagi. Kaji dah. Baru babon. Tumit babon tu, nasai babon tu. Madai ya tu. Tahu contoh ya undiannya doe tahu. Ya bertukar kulit. Tu tinggal kia ganti baju baru. Ya salah unte yang boleh ngintai ke nyiloi nya lembut hatai ya. Ya tukar kap dah baru dah tukar kulitnya. Ketau me ya. Contoh ya. Dia tahu kami dah badilai ringin agak berdalam air ringin. Nyen bala nyala ke bala nyen. Bisa ke bala nyala dia. Tahu semet dah kami nyagam dia tahu boleh ke semet nyagam. Lari undang kita biar ke tengah kia lu tiba. Oke, tu boleh kami dia nyagam tadi. Ada yang 1 2 3 4 5 6 7. Si 7 ikau. Kita kami campur. Oh. Rindu gareng ngintai nyagam. Boleh ha. Tahu ngau kami tadi atau nyedi ringin kami tadi. Selam. Teka selam tu. Orang nyelam ikan, nyelam. Okay. Thank you.